Naри statuta bol 15 dní vyložený javnosti u všetkých mestných zajednicov u opštini i hraždanje mali nahodu dať svoje za úvahy i predklady. Zakončujúcu javnu debatu, na ktorej prisustvovalo malé číslo zacikavených, otvoril predsjedatelj Skupštiny opštiny Velimir Anisavljević, a od seku aktivnostoch i cilju bešedoval načelnik opštinske upravi Ronko Papuga. Prihvarka bola len jedna, kolo nazvi mestoh na jazikoh nacionalnih zajednicoh, a prišla z boku nacionalnog sovitu Slovatskej nacionalnej zajednici. Jak Papuga potolkoval, komisija zadlužena za vymenky doplnjenja teksta statuta spatrela narys u calosti i zaključila i skorej javnej debati i tej prihvarki, že tekst treba vypraviť co i porobene. Narys statuta upuceni na rozpatranje opštinske rady, a već budze i Ministerstvu državne upravi i lokalne samoupravi upuceni na sohlasnost.